Kinongalam ka Hinyadrap National Youth Movement HNYM Ribhoy harengkat ka jingdan kinongalam Shnong ka Nongrim Nongladaw kilalet banjurip ya kikot kisla na Nongtrei jang ka wega company ka balatip kum ka Indra Dhanush Gas Grid Limited Meghalaya kibriyo kibalawan na kiwe kijela bar kibalawan menteri hapo ketika Shnong. Na kajingat huwa da kita kinongalam ke HNYM lembat kinongalam Shnong kila ong ba ka Nongrim ka bala pelong yaki ban lejurip kon na kita Nongtrei barjela kadai hadian ba kila yo jingtip ba kita kibriyo ki banabar kila shuwan sya ketika Shnong klem da pentip ya noru bar ki bala ya la nakabor jang ka Shnong athaw. Haba kita kinongalam seng bat Shnong kila lej ban kili na kibriyo ki bala pet ya ketika company kila lap ba kita ki barjela kimpat yo ya ka nuga jingbit na ka Shnong bat dei halor kata ka Nongrim ka bala pelong ya ka seng bat ka Shnong bakin persya ya ketika jingwan ki Nongtrei barjela ha ketika Shnong. Hadian ketika jingda jurep haba crunch kila pathai kubor uba karbias lingdo rang ba Shnong ka Nongrim Nongladaw bat uba Petrus Kemdej presiden ke HNYM kila penpau bakin persya ya ka jing pentrei jong ketika projek hendrai ka baki persya ka dei namal bakila ya ilait na bor Shnong. Haba ki klem pentip lani kenjo syakinong penya Shnong. Labor license, these are sequence is there. We don't actually this rules as per the schedule 6. We worked at rest of India, but we not worked in Meghalaya is the first time. We once getting the NOC from the KHDC, then that apply for trade license. They once getting the trade license, they will give labor license. No, they are telling like that. What can we do? You please come to Shillong. It's the second of this month. We already paid that amount also. Chalana. This is from the KHDC. That is KHDC. gas line laba be lamba ne Shnong chingi dila jungi Shnong teng la Pynbiang pasla la de kendo ko DC yang sokar ba ne Shnong ni mla khang de Shnong sekretari cakap nem ki ane cakap ban penyiat gas pipeline dan le kita cakap pokok la dia de pipek la dia menjur la dia ai de jinka pokok la Pynbiang lot dan re mentak basak mentak long baik setang baik habis dijesa jungi ni bacalah kau jadi pipeline dengan nampak penong thang mana bet nong dong ada biar agreement ada beta antara berkait jinukam dan yang ke Kompani ke Pynbiang mereka basak minta ke balongo ini kalau bah kejingkran kalau beta nampak pipeline panjat pipeline nak sini naik kilometer 4 nampak jingsa juga dikhar ini wanbu ini gitiar ini bawa persa ini dikhar babon dumne te ndang layak keren bat i rambak Shnong nak liang jungi ilaong bah to kejingtip kilai hendrai ikut slide kelempat ai ini tengi ngilaya keren ya deskat buat irang ba Shnong bat ki nongsung Shnong ki badan hane ba nyin ai por ki hadin lais ni ada kimla Pynbiang nyin be no ine company nak ne kari kasi jungi kadi company IJL